Dobro večer i dobrodošli u moj novi video. Danas je plan na ovome BMW-u R1100 RS-u štelat ventile. Pa ako vas zanima kako ja to radim, ostanite do kraja videa. Prvo što moramo napraviti je skinuti poklopce ventila. Znači ovu zaštitu moramo maknuti ova 4 šarafa, odvrnuti. Tako i na ovoj tu strani. Onda ćemo izvaditi svječice i naći mrtvu točku. Mrtva točka znači gornja mrtva točka od cilindra. Kada je klip skroz gore, onda se mogu štelati ventili, tako i na drugoj strani. A to ćemo tako napraviti da ovdje imamo jedan čep. Moramo za svjetlo da se bolje vidi. Ovdje ćemo skinuti ovaj čep. Se vidi se. Taj ćemo čep tu skinuti i onda ćemo ubaciti u prvu brzinu i vrtit ću kotač dok god tu se ne prikaže na zamašnjaku OT, to je gornja mrtva točka cilindra. Nakon što sam skinuo poklopce ventila, stavio sam motor u 5. brzinu i vrtio sam zadnji kotač dok mi se nije na zamašnjaku pokazala OT oznaka. Sad, taj zamašnjak ima dvije OT, 2 cilindra i onda su dvije mrtve točke. Znači, kako znamo koju stranu moramo prvo, kako se vidi, ova klackalica nema lufta, znači da cilindar nije na gornjoj mrtvoj točki. Sad ćemo tu pogledati. Znači ova klackalica, i to i čujemo, ona ima lufta, znači na njoj ćemo prvo provjeriti štelat ventile. Motor mora biti full hladan. Zašto štelamo ventile? Za one koji ne znaju, znači ako ventili nisu dobro naštelani, krene zveckat motor ili doći će do izgaranja ventila. Naime, ventili se toplinom šire i onda ako je tu previše našpanato, ventil nema vremena se vraćati na cilindar, cilindar je zračno hlađen i onda će doći do izgaranja ventila. A tako i prednji ventili, ovo su usisni ventili s ove strane, njima je bitno da su naštelani radi idealnog usisavanja zraka i goriva. Tako, sad ćemo vidjeti, prvo ćemo napraviti provjeru. Znači, idu ispušni ventili, moraju biti ovdje na ovom zazoru 0,3 mm, a usisni ventili moraju biti 0,15 mm. Sad ćemo to provjeriti, ako je sve u redu ne diramo ništa, a ako nije moramo malo tu namjestiti. Zašto to radim već sad? Na ovom RS-u je propisano svakih 10.000 mijenjanja štelanja ventila. Sad motor ima 39.800, znači već je vrijeme tak i tak mijenjanje ulja i onda nije problem ventile provjeriti. Evo ovako, sad smo na ispušnoj strani. Sad ćemo mi vidjeti šta mi tu trebamo namjestiti. Znači samo da nađemo znači 0,35 ne ide unutra, to je već dobro. Ovdje dole ne ide, 0,35 ne ide, to je već dobro, znači da nisu previše rašireni. Sada nam je ovo, ako se vidi tu na kameri, 0,3. Ona mora ići lagano, lijepo unutra, ne prelagano. Evo ga, ide perfekt. Znači, osjetite onako polako, mora ići lagano, ono,
rekao bi bez štekanja i ovo je idealno. Odlično. Ja sada moramo još, prednji su na 0,15, znači ova usisna strana je 0,15. Usisna strana čak malo mi ide prelagano, ćemo probati malo veći. Dobro. 15, sad ćemo probati staviti 0,20. Ćemo vidjeti šta kaže. Tako. Znači sada ću morati ovu stranu, malo mi ide prelagano, znači probao sam staviti 0,15, ali ono ide prelagano. Znači ta strana je prelagana i sad ću morati otpustiti malo ovu maticu ovdje s ovim imbus ključićem, mrvicu nadotegnuti i onda vratim kontra šarafu. Poslije kad smo sigurni da to je ispravno, da je ta udaljenost dobra, onda se ta matica steže sa 8 Nm. To je jako bitno da su sve jednako zategnute i da ne dođe do presljavanja navoja ili slično. Znači tu se vidi. Ovdje stavljamo ovu mjericu i ide prelagano. Ne smije biti tako, mora biti malo čvršće. Tako, nakon što sam lijepo namjestio da ovdje ovih 0,15 lijepo prolazi, znači ide baš lagano, a osjeti se onako kao da struže napred i iza, ali to tako mora biti, znači mora biti lagani dodir, jer ako je previše onda nije dobro. Onda sam ove matice stegnuo malo rukom, samo da se ove u sredini, da se ona ne pomakne više, znači kontra matica, i sad ću lijepo sa kilo ključem, 8 Nm, cak, i donju, to je to. Sad ćemo provjeriti još jedan, da li je se to pomaknulo, šta nije ništa. Odlično. Evo ga, to bi bilo to. Znači sad ću opet za onu stranu morati okrenuti zamašnjak na drugu gornju mrtvu točku, isto tako provjeriti šta treba napraviti, šta ne, i to je to. Onu drugu stranu ne moram snimati jer je ista kao i ova, samo kontra strana. Znači kada se vraća ovaj poklopac ventila, ovaj dihtung možete promijeniti po potrebi. Ako curi onda ga promijenite, ako ne onda je ok. Ne radi ni proizvođač u servisu, isto tako. Znači. Sad šta je bitno kod ovog poklopca? Ako vam krene curiti ovdje, ne isplati se steza dodatno na silu te šarafe, zato jer su oni na gumi, i onda kad ih stežete, ovdje imaju ovo sjedište, se naslanja na ovaj tu dio. I znači kada zategnete koliko ide, znači propisano je 10 Nm ovi šarafi, nema koristi, samo ćete strgati navoj. Znači 10 Nm stegnit, i ako pušta promijenite onda dihtunge, jer znači dalje od bloka ne ide. Znači dalje od anšla ga se ne može stegnuti. Tako, provjerili smo ventile, sad smo namjestili kilo ključ na 10 Nm i on kad škljocne lijepo, onda smo gotovi. Tako. To je dovoljno. I još zadnji i gotovo.
to je to. Montiramo se nazad, svječicu unutra, kablove gore i gotovi smo sa štelanjem ventila. Radovi su završeni. Odmah sam promijenio ulje, ali dobro, to ulje, mijenjanje, to se ne mora snimati. To nije potrebno. Motor je sinkroniziran i pali ko singerica, kako se reče. Evo ga, to bi bilo to iz moje garaže. Ako vam je se video svidio, lajkajte, komentirajte, najbolje je bilo da me zapratite tu dole. I ako hoćete još takvih videa, samo recite, vidimo se. Ajde, bok.